kamal we kamal telwanga chabu jojal garamam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane kueer en kef uppernile indinigen inshallah James udok shawe rewich ka South Sudan rewich ka paloch gwasen te South Sudan tin painung ke tin pairo bar re korin juto ka Sudan shawen wini ka changa ndar baro ka paingwan ron kindar yandara diok ko berikin kono tok re which ka paloch ka choju nat ka generate kono pipe benen wini bewu gitiaka and kueer ndini jandai which ka uppernile James udok generate nji pot kor shakanen ka shaka gul ka charaka ka and kueer uppernile shole kumandit ka lok kuma South Sudan kelo ke kumant wimon kelo kaneten konten nogo de tegnas de kana jaga jawonyam ko de kwan ke piu de kariala ka kwidian kano de kuma South Sudan ba dar man luang kalani ka kwinan to dere jalat an kwarba chawo re we ka paloch chaneten konde libren yalaten wo wini ken keten wo ka juba ba cha jaga ka chanei tirol kene to gol ko kien shekeneti shop ke bador to kin daro tuonyam ti tandien ke South Sudanese ka tandien ke jor chaka jekba ka ken tekre shuje mdi de long ka tele ke men misham ke ka tele ke piu ke gwa tosh ka metegaten kane to rudian bane kane di kinero ke gwade dan ke kin de chop ke well ke wonyam antama are kin dialon kon kene dialon kon tere which ka paloch tene telaji Ethiopia tungwan ken Somalia ni ke Kenya ni ke Uganda ni ke Rwanda ni ke Congo ne ba shumane ji Burundi amanjiro le te kokien re win dial ka Africa te ketin kare which ka paloch liep ko lokan dan beben wi mondo dien ko de ko wini ken kano de ko moy kete de kan ga cham ki pur de kan kamas ki gwad de ka toyten gwad dan gori je de nang wini ken shi kueer uppernile mo she roch mishir kan mo che jalar kuma South Sudan ko de laptop ka she win mono da dien ba che jetich ko de mugwani jende jalat en kueer uppernile ndini jene James udok shawara which ka paloch ka sharaj mishkanama jajalat biata kamal